Kakasi Students Union Nong Spung hapok kajingilam jong Presiden uba IJS Imli. Rengkat kajingidan lang kinongilam jong ka KSU Soyong Circle bat ka Western Border Area Circle ha ka arf kandai terik mentau nai wiang arhajar arfuwei. Ha kajingi kendo bagi nong patai kubor kajela ha ka office terekam jong ka KSU Sengkeme Hajayau Shillong. Kalapan pau lupa kajing persya ka bajur lara ke Sarkar Meghalaya ka ailat watang shi ke jaka banet kajela Asam. Kajaka ka badan ha kajaka kaput ha hawa khala ka bahab ha kehimanong spung ha ke distrik Ribhoi. Kinong elam jong ka KSU kli thoru bat ka regional committee ka balathong na Sarkar banet jurip lang ba kajela Asam ya kajaka ha kajaka kaput. Haba kilawan siya kahimanong spung ha kathan Ribhoi. Lalap baki babun kinong song kinang day kibahab apo kahimanong spung jong kajela Meghalaya. Kumta haba kenika komiti kan sa IT no ya kakai pot ha ka laipo terik unai wiang arhajar arpuwe. Halor kenika jing jurip. Ka KSU kelapan pau pada leiru kan pediang bawa tang shiru kejaka bakan let kajela Asam. Kata kejaka kabasdang naduk kawa hawa kala. Ka KSU kala berngamru balara ke Sarkar kam sengap ikene kejing repat jongka kasengkat sayat da kawaipat kelenti. Teh abang ii ya ketu nagaleng jong keseng yisngo ban penremjur ya ketu ka jingle jong ke Sarkar Asam ketu minister jong ka Asam hawede ba ketu ka jing keni wat yamai pisru ketu kala long kemba kamdan shu kata ka hok ban kran nomor mau kran ya ke jing sisa bat katkum ke jing tip ke jong u bat katkum ke jing long ha ketu ka jaka tengila yo sngouru bat ngila iru lembaki pres haba away na pedeng ki badan lang hagar regional committee jong ketika jong kajela Meghalaya luang balasai kesngi kin submit no report te nagaling jungi keseng ngimkwa ba wat tang shi in shiru kajaka kabadai hangtei kan let sha Asam te ngi ha kecing pen ka rukom jing pen yang ye kibreu hangtu ngatrai katu ka long ke babakla nomor ke bebon hi gijat benre ko jongi gi basa ang tu jaka kimtip wat ye katu ke jingwan hang turu te tangkane ke wehi shobangan penkut ye kene gijing kereng jong kalong ba wat tang si insiru berhadin bala ai ke report ngim kwa bat lada ke Sarkar kam sengap ye kene ka jing kerpat ke jongi ngin sayat pada de kibeglenti ba ngikwa no ba kitu barakhat ken hab haga jela Meghalaya namar dengi pet ya kamap ka badai no shejar khandai spa live khandai ke bobon ki jaka hadu menta ngimyo shu kim hab shu hapo himanong spung namar hajing sisa mensua hatu kamap le timangin tip ya ta kamap ya boleh sigil apen kelah menta handrai ka jing sisa le nang tu na jaka baki penlong itu ka jingelang kadang jengai kemba 100 kilometer syatai sya kaput jongka ke Asam. Tengi kuat ba ini ijaka ibadang sa mata hapu put usam juga manung spung nadu na kawa jongka balakawa undai bet ujong ke Meghalaya ke jongi. Tri habang ngila ya lek pet ngila lek jengo ngi i dalaki kmat ba ka Sarkar Asam habang ngikeli na kinong song satu jongka snong nongwa mau temur bakal awan ban penkut ya ki klau ki badang hap hapo kahimanong wa mau temur kawan ke jingwan penkut ke jongka ke jengmut jongka ngimtep hendrai ka bangingi i bat ka bangingi temu nakaliang jungi kolong bait ban tamput bat ban kam ya uput usam te nakaliang jong kinong song satu kila ujor sangi bangi pet ya kitu ki jaka satu hendrai ngisam bakal ada sisa kata kebaki nong trei jong ki forest jong ka Asam kiwan ban kurup bat kiwan ban penkut bat ban le ai nak minta katu ke jaka jongi re da ka basai tinginya keren sai ne nadu lungdo soyong sardar ubadai pet sakatu ka snong nongwa tika dersu konsel bat ka Sarkar Meghalaya kadai ban siam bat kadai ban penbet bah bat kadai ban pet bat kamdai ban no siliang khamat bat kadai benlong baik ke jongi habangi don ya kikot kisla bat kiduler ki babyang tikadai ben siem baik tekat kum kaduler ke bangi don ka ba ngi hap banle ya kata tingi ngi pada ba ka Sarkar Meghalaya bun sin
ki peniat da kata ka polisi kif antiek enrengi ngim kwa kata kif antiek enrengi kwa betang ka jongi bet hi ya ka kif jong kiwe ngim kwa enre ka jongi kene bet ka jongi wat si ensi wat kono ru ngim sa enre in penyang bet da kakot ka bangi ngidon hapo kanong wa motomur